дар ин дарсҳо саволҳои ИМД, ММТ, яъне барои дохилшавӣ ба донишгоҳҳо, имтиҳонҳо, қисми А аз интернет саволҳоро ёфтам ва дар инҷо кор мекунам. Саволҳо дар интернет дар як файл бисёр вариантҳо буданд ва дар вариантҳо баъзе саволҳо такрор шуда истодаанд, яъне мавзӯъ такрор мешавад, лекин намуди саволҳо дигар хел аст ва онҳоро ба қисмҳо ҷудо мекунам ва кор мекунам. дарси аввал дар бораи функсияҳо, яъне ин намуди савол бисёр такрор шуд дар вариантҳо, ҳамонҳои дида мебароем, яъне соҳаи муайяни функсияҳоро ва маҷмӯи қиматҳо ва дар бораи нӯъҳо. аз рӯи саволҳо мебинем, кор кардам, ҳаракат мекунам. баробар кор кунем. Якум савол ки ёфтам, ин намуди савол: соҳаи муайяни функсияро ёбед. аз инҷо соҳаи муайяни функсия ҳама вақт, агар шумо бо ин савол кунед, ҳама вақт дар координати x, дар координати x дида мешавад дар инҷо. яъне шумо ҳама вақт бояд, агар графики шумо дода шуда бошад, дар хати x бинед. ва аз инҷо мебинем ки дар хати x ниё кунем, графҳо бо сиёҳ, яъне дар байни ими ду нуқтаи сиёҳ. нуқтаи сиёҳ агар бошад, агар доира бо ранги сиёҳ пӯшида бошад, ин маъно дорад ки яъне дар байни қавсҳо ду намуд мешаванд. ҷавобҳои бинед, қавсҳо ду намуд мешавад, як қавзи кушод мешавад, қавзи маҳкам. агар доира сиёҳ карда бошад, қавзи маҳкам истифода бурда мешавад. агар доира сафед бошад, пур нашуда бошад, қавзи кушод истифода мешавад. ҳама вақт соҳаи муайян аз тарафи чап, яъне аз ин тараф ба ин тараф меравад. бинен минуси 5, x аз минуси 5 то ин нуқтаи сиёҳ то нуқтаи 6, аз минуси 5 то 6. яъне соҳаи муайяни ман барои ин функсия ки маҳкам шуда истодаанд, функсия беохир нест, аз минуси 5 то 6. кадом қавсҳоро истифода мебаранд? чунки дар ҷавобҳо мебинем қавсҳои кушода ва маҳками ҳастанд. бо як бори дигар мегӯям, агар дар инҷо шумо сиёҳ бинед, ин қавзи маҳкамро дорад, яъне маҳкамро истифода мебарем. яъне ҷавоби мо с мешавад, аз минуси 5 то 6. саволи дигар гузарем. боз дар инҷо соҳаи муайяни функсия додашударо ёбем. соҳа мебинем, бояд аз x сар мекунем. инҷо давраи маҳкам аст, яъне агар ман ина бинам, қавзи маҳкам истифода, инҷо ҳам қавзи маҳкам истифода мебарам то 7. яъне ҷавоби мо а минус 6 то 7 соҳаи муайяни функсияи мо мебошад. аз ҷавобҳо меравем. а намешавад, қавзи кушод; б намешавад, қавзи кушод; қавзи маҳкам шуд. аз ҷавобҳо ҳам рафта метавонед. яъне ниё кунед, ду қавзи маҳкам бояд истифода барам. аз ҷавоб бинем ки дар се ҷавоб қавзои кушод истифода бурда шуда, хатоан, яъне дар якташон қавзи маҳкам истифода бурда шудагӣ. дигар намуди саволҳо. дар ин савол чӣ мегӯяд? аз рӯи расм муайян кунед ки графикҳои функсия дода шуда дар фосилаи, яъне фосила аз минуси 8 то 9, дар ин фосила ман бояд чӣ ёбам? ҳамдигарро чанд бор мебуранд. яъне ду функсия додагӣ, як функсия сиёҳ ва як, ниё кунед, дигар ранг функсия ҳаст. чанд маротиба якдигарро мебуранд. нуқтаи буришонро ҳисоб мекунем. 1 нуқта, 2 нуқта, 3, 4 ва 5. 5 маротиба ду функсия якдигарро мебурад дар ин фосила. саволи дигар. аз рӯи график функсия муайян кунед ки миқдори нӯъҳои функсия ба чанд баробар. ин дигар намуди савол. миқдори нӯъҳои функсия, агар ин савол бошад, мо мебинем ки функсия хати x-ро чанд маротиба мебурад. агар ин намуди савол бошад, функсияи додашуда, графики додашуда хати x-ро, ҳамин хати x-ро чанд маротиба мебурад? ҳисоб мекунем. 1 маротиба, 2 маротиба, 3, 4 ва 5. яъне агар шумо миқдори нӯъҳои функсияро ёбед, яъне чанд маротиба хати x-ро буридагӣ аст? 5 маротиба. боз такрор шудан саволҳо. бо як бор ба ин савол биёем. соҳаи муайяни функсияро ёбед. бо як бор нигоҳ кунед. маҳкам, бояд қавсҳои маҳкамро истифода барам.
یعنی کوادرات بریم استفاده برم و از چند سر میشد از مینوس 6 تا 5 از مینوس باید بونیم قوزوی که شده استفاده بردگی این نمیشود قوزوی که شده استفاده بردگی خطا است قوزوی که شده استفاده بردگی خطا است از جواب هایم رفته میتونیم یک جوابی درست است از مینوس 6 تا 5 در اینجا دیگر نمود سوال مجموع قیمت های فونکسیه را یابید یعنی در اینجا اکنون قیمت های فونکسیه یعنی من باید فاصله یابم که قیمت های فونکسیه در بر میگیره برای قیمت های فونکسیه شما هم وقت باید y رو نگاه کنید یعنی بین کدام قیمت های y فونکسیه معین کرده شده قیمت های فونکسیه نگاه میکنیم نقطه در اینجا باید نقطه محکم من باید قوس‌های محکم استفاده برم باید از وقت قیمت های میمه از طرف مینوس و بالا میره یعنی از چند سر میشد از مینوس 1 تا این نقطه بالایی 4 از یعنی قیمت های فونکسیه از مینوس 1 تا 4 میگیرن باز از جا قوزه کشاد استفاده بردگی کشاد استفاده بردگی یک محکم از روی جواب ما از مینوس 1 تا 4 مقدار بیشترین نوع‌های فونکسیه را یابید مقدار بیشترین فونکسیه باید بار دیگر این سوال چی میگوید فونکسیه من گرافیک من خط x رو چند مرتبه میبرد یعنی دیگر نمود سوال همین سوال دیگر نمود گفتن همین چی معنی دارد بیشترین نوع‌های فونکسیه را یابید در اینجا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 مرتبه میبرد فونکسیه من یک سوال آخران درباره همین نمودی مثال ها نگاه کنید ساحه معین فونکسیه را یابید در اینجا ساحه معین باید x رو باید بینیم اکنون نگاه کنید در اینجا حتی دایره سیاه شده در اینجا شده است رنگ کردگی نیست یعنی چی معنی در وقتی که من این رقم رو استفاده کنم قوزه محکم باید استفاده وقتی که من این رقم رو قوزه شد یعنی ساحه 7 رو در بر نمیگیرد شد برای هم معنی دارد 7 در درونی و ساحه معین نیست یعنی در رقم 7 تا 7 یعنی از جواب رو هم از یعنی من خودم جواب رو اگر نویسم از مینوس 5 تا 7 قوزه شد یعنی از جواب کدامش این هر دوش محکم خطا است از مینوس 5 تا 7 یعنی جوابی درستی ما همین است همین دماند دیگر از دو قوزه که شد استفاده برد خطا است در اینجا شد مینوس 5 این هم خطا است یعنی از مینوس 5 تا 7